Zahvaljujem poslaniku Giovanoliju na doprinosu praktičnom razumijevanju problematike o kojoj govorimo i zanimljivim idejama koje je podijelio sa svima nama. Ako nema više zainteresovanih kolega za diskusiju, evo iskoristit ću naravno pravo, iako su veoma bila cjelovita izlaganja, poštujući praksu koja je uspostavljena na našim konferencijama, da predsjedavajući da skroman doprinos po svakoj od tema ponaosob. Dozvolite mi da sa par rečenica potenciram akcente onoga što smatram posebno važnim. Uloga najvišeg zakonodavnog tijela jedna je od ključnih u procesu savladavanja savremenih ekoloških izazova. Ovo ne samo iz razloga što parlament predstavlja, kako ga u teoriji često nazivaju, svojevrsnu fabriku zakona i drugih propisa, u skladu sa kojima se moraju ponašati svi društveni činioci, pa time i izvršna vlast, već što u demokratiji parlament reprezentuje izraz volje građanki i građana i društva u cjelini. Sa tog aspekta, dakle, vrhovni forum predstavnika građana i institucija koja je prvo pozvana da usvaja i oblikuje ekološke politike koje će sprovoditi vlada i izvršna vlast. Saglasno navedenom, crnogorski parlament je, kao što ste imali prilike da čujete, još prije 30 godina prepoznao potencijal razvoja države na bazi ekologije i ukazao na značaj očuvanja životne sredine, te u tom cilju usvojio deklaraciju o proglašenju Crne Gore ekološkom državom, čime smo postali prva ekološka država na svijetu. I mi smo ponosni na tu činjenicu, na to dostignuće, jer to su tada 90. godina bila izuzetno složena i turbulentna vremena na prostoru Zapadnog Balkana, što je crnogorski parlament uprkos tim izazovima na ovako odgovoran način, čini mi se, donio jednu vizionarsku deklaraciju, što je potvrdilo i vrijeme. Međutim, upravo nam ta trodecenijska distanca daje mogućnost da na adekvatan način sagledamo postignute rezultate ovog čina. Kada analiziramo ulogu parlamenta, uzimajući u obzir period od usvajanja deklaracije do danas, slobodno se može zaključiti da je učinjeno mnogo u smislu donošenja zakona i drugih akata i poboljšanja zakonskog okvira, ali i usaglašavanja s onim što je zakonska regulativa Europske unije. Sa druge strane, i na polju legislative i pomenutog usaglašavanja pred nama je dosta posla, naročito na planu ispravljanja nepravdi i haosa u prostoru, ali i kažnjavanja svojevrsnih zločina prema prirodi, našim rijekama, obalama, jezerima, moru, šumama, zemljištu i vazduhu, što je bilo sve omogućeno privilegovanim pojedincima koji su znali biti iznad države i zakona, što je pogubno i što se nikada više ne smije ponoviti. Međutim, ono što sigurno nije bilo na zadovoljavajućem nivou jeste sprovođenje pomenutih zakona i ekoloških politika u samoj praksi. U tom smislu, nadzorna i kontrolna uloga parlamenta u implementaciji postojećih i budućih zakonskih rješenja mora se konstantno unapređivati, kako bi se na taj način ponudio adekvatan odgovor na sve sadašnje izazove koji su pred nama. Poslanici 27. saziva našeg parlamenta već su preduzeli krupne korake u tom pravcu usvajanjem izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine, kojima su značajno ojačane upravo ove uloge, kontrolna i nadzorna uloga parlamenta. Poštovane kolegnice i kolege, saradnja svih zemalja Europe u oblasti zaštite životne sredine ne smije biti dovedena u pitanje, bez obzira da li je neka zemlja članica Europske unije ili ne. Potpuno nezavisno od njene veličine, svi moramo biti uključeni. Naravno, na većini je i veća odgovornost. Klimatske promjene i globalizacija uslovili su da ekološki izazovi sa kojima se suočavamo ne po svojoj veličini, ali svakako po svojoj vrsti i stepenu složenosti budu manje više isti na svakom kraju planete. Zato njihovo prevazilaženje zahtijeva zajednički odgovor, koji mora biti imperativ
od prvorazrednog značaja za sve nas, jer zagađenje prosto ne poznaje granice. Vazduh, mora i okeane i mnoga druga prirodna bogatstva u smislu u kome govorimo ne možemo parcelisati. Zato se prema njima tako moramo i ophoditi. Uz nesebičnu podršku i nesumnjivu spremnost svih da doprinesemo očuvanju prirode i zaštiti životne sredine. Ovo naročito važi za male države, zato što efekti nemara prema životnoj sredini na manjem prostoru mogu često da budu mnogo vidljiviji i da izazovu nenadoknadive posljedice ne samo na ekološkom, već i na ekonomskom planu. Europska komisija je ovu deceniju, kao što ste i vi istakli, označila kao ključnu za borbu protiv klimatskih promjena, što znači da će biti potrebno uložiti dodatne napore kako bi bili sigurni da će naša budućnost biti zelena i zdrava. Ubrzanje smanjenja emisije štetnih gasova je jedan od prioriteta kako bi se ispunio strateški cilj da Europa do 2050. godine postane zaista klimatski neutralan kontinent. U tom smislu moram istaći namjeru našeg parlamenta da kroz nabavku vozila, kao što sam rekao, na električni pogon, a i plan da u što skorijem vremenskom roku potpuno zamijeni vozila na benzin i dizel pogon, utiče na smanjenje emisije štetnih gasova, čime će napraviti i značajnu uštedu u novcu. Nakon više decenija u kojima ova tema nije bila u fokusu, vođeni upravo ekološkim idejama, pristupili smo temeljnoj adaptaciji centralne zgrade Skupštine Crne Gore, o kojoj vam je detaljno govorio generalni sekretar naše Skupštine, u sklopu koje će se naročita pažnja posvetiti energetskoj efikasnosti i održivosti, što će rezultirati značajnoj uštedi u potrošnji električne energije. Ovim projektom je planirano postavljanje fasade koja će doprinijeti boljoj apsorpciji toplote, kao i izgradnja solarne elektrane kojom ćemo uspjeti da proizvedemo 45% godišnje potrošnje električne energije. Da smo čvrsto opredjeljeni da pratimo savremene ekološke trendove pokazuje projekat koji još jednom ističem, siguran sam sa pravom, a to je projekat e-parlamenta. Ovim projektom digitalizacije cjelokupnog zakonodavnog procesa posvećeni smo ideji izbacivanja papira iz upotrebe. Pomenutoj ideji doprinijeće i opcija elektronskih predstavki koju smo uveli na našem sajtu, kao i e-peticija koju privodimo kraju. Vjerujem da na ovom putu nismo sami i vi ste to danas dokazali, da u vama, našim dragim i uvaženim kolegama iz drugih zemalja, imamo podršku za sve ove projekte i procese koji će dovesti do zajedničkog uspjeha svih nas u jednoj teškoj, dugotrpnoj i strpljujućoj borbi za očuvanje životne sredine, što jeste naš zajednički imperativ. Zahvaljujem na pažnji i razumio sam da nema više zainteresovanih kolega za diskusiju. Time možemo zaključiti i drugu sesiju, kao što je najavljeno, kao što smo se dogovorili, kao što je i precizirano agendom. Sada je vrijeme za jedan zajednički, vjerujem, ugodan ručak, a nakon toga u 15:30 časova nastavit ćemo saglasno planu i dogovoru sa trećom i posljednjom sesijom za danas. Zahvaljujem na pažnji.